Mon mak-mak dina jaga kol 2 malam tak karojek ngerjati malaikat. Keletek muka labem antar kemudian letoro buntek bi malaikat tangku malawudu apa cinete ngale makan sampe sialan dan malaikat mare makane sampe akeme salatake lapah karo pes kepesati kaki jadi laken kakir ya akeme salatake lalebu kampera jeruk komitas korse arokoan ngangak mercon tanang sekacer nebuk buku elerek di malaikat taku maca yasin aramal nomor papaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumin nusyur. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, seteja para alim ulama, para kiai, para guru, seteja para sesepuh lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, wa nakhussu bil khusus khosotan khosoh ajunanipun semulja Hadratal Karim Ibnil Karim Kiai Haji Batwi Muslim, ajunanipun semulja Hadratal Karim Ibnil Karim Kiai Haji Zainuddin, ajunanipun semulja Hadratal Karim Ibnil Karim Kiai Haji Nuruddin, sedejana sesangat badan gaulah amul jaaki. Bapak-bapak muslimin, ibu-ibu muslimat, kong langkong tuan rumah sekeluarga, sesangat badan kawula amol jaaki. Kaulah ban ajunan setejah para rabu mate bila esaos asal panjenengan ampon lulus nonton nak potoh kelen-jelen seiridoe bi Guste. Sebu 400 tahun setepongkor Guste Nabi ampon adebu. Nak poto Adam kento kalamun sobu ngomor kalamun pon wafat sedeje amal ni kepege
kecuali saya tak bisa peke antara lain awaladin soleh yad'ulah kaula ajunan sobungomor bila esaos kaula ben ajunan bekal tak buambu oleh kereman kenceren tak buambu oleh kereman nikmat kubur kalamun kaula ben ajunan lulus sukses berhasil artikel nak foto sekerat duka Guste seneng bentak seneng orang sepo kento mak tengalen potrana orang seneng kento jek tengalen dunyana orang bisa seneng nekat tak kening tengalen pangkat ben jabatan epon orang odik seneng tak kening tengale fisik kepolan selake gonteng enga angling dharma sebine radin enga nyai blorong sekalian lagi orang odik sangat ketengal seneng lahir batin kalamun kedua nak potoh sekerat duka Guste karena okorna seneng reng sepo kento beda enak foto mak kula sering mator melana abana Imam Syafi'i neka ebek to akabin anika nyar anyaran neka mon apolo ngasaren bi rajin laporan gilu ka Allah asolat sunat ngalak neng 200 rokaat betina tak usah ngocak aku cak kula tak cerita yang bujur ya saya cerita ki kaula ni ka abana Imam Syafi'i mon mak dina pan saya cerita aki ya cak kula ngabasaki ari potongan rata-rata potongan gereta depak mancal ari ada dadi anak lecal mancal kabir je anak re fotokopian ya mak aslinya sampean ya mangkan bada dalil kiai jebah anak caraka data sawala mon anak langka mak reng tua sesalah deh ya Allah setiap apolo ngesaren aban Imam Syafi'i kento asolat sunat 200 rokaat esitong bektoh rajin hamil ngandung bu ngandung le tak kung nangkung pak tahun pak tahun hamil ni ke pak tahun mak tinglah oleh pak tahun lahir bayin lake jadi Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran bade Syafi'i dina Imam Syafi'i make coba jelekaran keng nyari seumur 7 tahun hafal Qur'annya kemelarat mak bisa cek geton seagerepeh eteraka TKA seagerepeh eteraka TKA ada Allahumma shalli ala Muhammad areh anan siapa ngeremet dumapahnya benyana kebayana cela tahu beras larang pas esetoragi de meriah jajal nak kanare male tak lembek mon beda pengajian korong korong sabak budin pentas aman lah Allahumma shalli ala Muhammad mak Kiai As'ari sareng Nyai As'ari akabin nyar anyaran neka makin nyar anyaran mak setiap kol 2 malam jaga langsung ke sumur mondut wudu mare mondut wudu ngampar sejadah aruku asujud ke Allah asolat tahajud
lastare asolat tahajud cek nyengran cong tribele cong lastare asolat tahajud tanange yang ka nyoon adua ke Allah seseone cuma situng ya Allah abdi dalam setiap kol 2 malam aruku asujud ka ajunan seesokna abdi dalam seketero abdi dalam cuma situng ya Allah teronyo ana potra sekeradu ka ajunan saya bisa mecelep atendeng sepo 2 dunya akhir neketok saya pentah keng rutin setiap kol 2 malam pasti jaga mon mak dina jaga kol 2 malam tak karojat ngerejati malaikat keletek muka labem antar kemudian letoro buntek bi malaikat tangku ngala wudu aba tingete ngale makane sape sialan jan malaikat mare makane sape akeme salata ake lapah karo pes ke pesagi kaki jagelek laken kakir ya akeme salatake la lebu kampera jerukong etas korseh arokoan ngangak mercon tanang sekacer neguk buku elerek bi malaikat taku maca yasin aramal nomor papaannya melarat sendi anak mapan tapi Kiai As'ari sarangnya setiap kol 2 malam pasti jaga aruko asujud ke Allah esitung bektoh sebagaimana biasa beliau jaga kol 2 malam langsung nembak aing esumur begitu tembene ke yang ke atas ternyata mak tembene kata ese aing ese emas setembah emas emas ese emas setembah dek remak ke As'ari ningali emas setembah molar mak ya Allah abdi dalam jaga kol 2 malam maroko asujud ka ajunan abdi dalam tak nyoona emas ya Allah mon emas mak cuma setembah sejedeng tak bisa mecelep ate kaula dunia akhirat amit emas setembah itu tak boleh ke dalam sumur ada artena emas intan permata moni bandingake bina foto semecelep atena orang sep beda orang soki bu roman tingkat 2 mobil di petok PC atau mpoan iya bang dari soki nebuk mon mandi ngakui aeng aqua bayar apa cok le soki joreng araop ngakui sprite aba akela ngakui fanta Roma tingkat 2 mobil di petok PC atau mpoan iya bang tapi sayang bapan stroke mana jalan deh bapan stroke embuan endi keneng serangan penyakit jantung mendadak jadi Roma sengak istana rasan ngak neraka bapan stroke embun endi penyakit jantung anapa tak kelar gara-gara endi anak laki 2 mesakat kebi sesitung anan ben mulai malam mabuk ben mulai malam mabuk sesitung boleh anan pengecon pesenreng tuah enga apsaap orang sepona make sogi aten ngalkal yo berbi polateng kanana potoh
nak potoh nenengi dunya laan rakai kereng sepo dek remepole pagi neng alam akhir. Pantes sareng Kiai As'ari emas nikah eto tak pole ke dalam sumur. Pon esitung bekto Nyai As'ari hamil ngandung. Bu ngandung. Ngandung. Nyai As'ari hamil ngandung oleh sangang bulan lahir bayi nelake pas parengi nyama Hasim. Akhirnya melengkap Hasim As'ari. Saya tak kenal Hasim As'ari. Beliau ulama besar, pendiri utama NU neng Indonesia yang lahir di Jawa Timur, tepatnya di kota Jombang. Mak bisa jadi ulama raja, cek geton mak seager benkol 2 malam eterakate. Sambiana keboy anak are ngeremet, are ada seterakate sekali. Are ada seterakate sekali. Nak kanak lekadung keluar agut jerunggut yang aria pas beda remah are tau. Beda remah. Are repot lah, are pembeli pole ke pabrik tak bisa lah. Anak lekadung keluar agut jerunggut ada seterakaten lah, mompong apolong. Supaya nak foto ni kedati nak foto sebisa menselam mencelep aten yang sepo kula sering mator nak foto ni kepada akhirnya cek sampai te sabe ke pondok pesan